Terima kasih sudah klik video ini guys. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di gas. Bintang kalak jinolong kita bang apa dua krek kurang mencewek bang lon puah abang Betul. nyonana tala mak wangan mate jagangan titek bang diliket Honda malam jula leha di tade kadang tiba titek kelam upung buya Betul. bukan long tarik bang abah long tade tapi nyo mate begat ne jaga habalong pue panton dua krek ku kadek bang memang kepala tapi malamnya ada panton nanti krek ku tarik lupa bang malam kajula katambong kata igata wahe apate dia mangati te tinggal malam jula be di ba malam gekun kudeh lalung ke lepu di capek awaknya dua Betul. ka abe gekun irengan lima ku tarik dikrek bang manga merata tarik ke libong gekun laju 13 genging mak titik gekun kalain cara ja dua ngan Honda bebek metadek gekun malam jula lepu di buke awaknya mencewek cukup gura di malam lungki gekun di dalam lungke kadi mencewek lagi mekut mangan abalang adek tentang mencewek nuntutun kata memang mepala darah mencewek di dalam lungke dengan agam buya Betul. waten takalan kadimat lupe tuke menggede nyantunya darah Betul. waten digata apa teh tang ube ule kebenan raya Betul. awaknya dua tega mencewek ya paju piye bak bineh laut raya Betul. waten tu gede kita ada apa teh Sang popule he ni bak ke pala tanpa kagu tolak oleh apa tek bek kena cewek kata dek ke pala nyo ata dintu di bedah nyo ata apa tek lagi ulai lime menambil raya ya di bedah ata apa tek lagi ulai lime ubenan raya pulam pule gekin kok nyana jambe ata apa tek megah tan raya anjir tak bayang anu titik memang ada patek gekeun be tange pabola be utom pine gekeun ae ka tade kenang ada patek gekeun dipe ieu mata halapu kau jade abalong ade memang patek gekeun ditupu tiga urang barota gekeun kau nyang apa limbe bak tempat do gekeun na ule raya tapi malamnya ada pantolong rike tangan dua krek de tabang long ata menyona darah gekun be tiga cewek pulam apa tek gekun tajan ge gebina melolam kampung ade jampong i jambe kunging titik adik kalain cara habe tuara bang kutare tikrek ilon pi kahe katambong haba jino cerita balik mutade puak ke cewek gekun put karaya karena anu tinggal kalah he titik cukup getah he gekun minta ayawa pulam ya haji kihan tuh 13 handa tu tade gekun bang mumang kepala menyoji tutu gekun abe sabok kire menyo getuk gekun yang sabok kakuh raya hanapu coba hanapu bidek menyongan apa dek bang Denta mencinta